única, eu e meu é o que me faz sentir prazer, é o que me faz enlouquecer, é o que me faz querer viver. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli na Mičko kanal. Kao što vidite ljudi, danas se kladimo, betamo, kako se to kaže, na sajtu CSGO Exclusive. Imaćete link sajta u opisu videa. Kao što vidite, ja imam $1,485. To je $1,48 otprilike negdje na Steamu. Ja sam danas ovdje da samo nemam ja neke velike skinove, ali želim da pokušam. Kao što vidimo, sad je bila crvena, pa ćemo vidjeti šta će sad biti. Sad će biti vjerovatno žuta, ne, crna. Ajde da stavimo 100 na crnu. Samo da vidim, samo plava, dobro. Ljudi, šta ima kod vas? Ajde, daj crnu, daj barem $5 da osvojim. Crna je došla, dobili smo. Sad će opet crna, moje mišljenje. Ajde stavimo 200, da malo bude zagrejanije, ne 1200, nego 200. Se malo zagrejemo. Ovo stavlja na crveno 30.000, 30 eura stavlja, tačnije, $30. Ok, daj crnu, opet došla crna, dobili smo 400. Ljudi, kao što vidite, 2 za redom i dobili smo. Sad će možda plava, ja mislim da će plava, ja bi stavio 200 na plavu. Imam neke osjećaj da će sad plava da dođe, pa vidjet ćemo. Opet crna, prošlo za plavu, jedan korak od plave, nema veze, izgubili smo 200. Ja mislim da će sad plava i opet ćemo 100 na plavu. Ne, 200 sam slučajno, nema veze. Ako nema veze, pa ode dolar. Ljudi, ovo sam dobio dolar od prijatelja Kalaš, $1,50, pa sam depozito na betam, rekao malo da snimim nešto s epizoda. Plava kanda danas ne radi. Ja mislim da je vreme da stanem jednu rundu, da pauziram. Kad krenem da se gubi, ja odmah uvijek pauziram. Dobro. Crna. Kako ide redosled? Crna, pa crvena. Opet crna. Idemo 200 na crnu. Izvinite ako ste čuli Viber, to je kod mene. Oho, dobili smo 400. Lepo. Ja mislim da će sada da dođe plava. 285 ću staviti na plavu. Da barem budemo u profitu ako dođe $1. Eto. Ok, stani. Idemo plava, €2,70. Kao što sam i rekao. Ljudi, možda bude double plava, ali ne verujem, ja mislim da će sad crvena i stavljamo 200 na crveno. Ako dođemo do 3-4 eura, to je meni dosta. Da uzem neki sebi kaloš od $2 i da vratim drugu od 1,50 i to je to. Crna opet.
crna, plava. Ja mislim da može opet da dođe plava. Halajde. Na crveno, da malo riskiramo. 525 smo stavili na crveno. Imamo $2 tačno. Neće valjda žuta. Neće valjda žut pa plava, da. Tačno znam tu kombinaciju kad ide plava, crna, plava. Neću mnogo sada stavljam. Znam da će doći sad crvena. 300 moram staviti na crveno. Treba ljudi večeras da stavim da se stavlja na YouTube, izrenderovao sam ga danas, imao sam naspuno obaveza video, gledamo Overwatch cheatera, nije bio cheater, ali vidjet ćete sami video. Opet nismo dobili. Ja mislim da je vreme da sada stavimo 700 na crveno. Daje red, daje red, daje red, daje red, daje red, daje red, daje red. Crvena, 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 crvena. Ništa. Bože, šta je ovo? Gubimo polako, ali ne da se. Moramo staviti 300 na crveno. A barem probamo neki profit, nešto da napravimo. Ljudi, obavezno bih se zamolio da podržite ove klipove o kanteru i betovanju. Ako budete podržavali betovanje, što više to će biti jako mnogo onda betovanja. Onda ću stalno s njim. Oho, dobili smo na crveno 900. Lepo. I dalje smo u profitu 220 centi. Ja mislim da će opet da dođe crvena sada. Sad može da ide crvena opet za redom mnogo. Donald Trump je dao 3000 na crveno. No, kad bi to bio pravi Donald Trump, ne bi sigurno stavio 3000. Stavio bi 133.000. Crna. Šta ovdje raditi kad samo šaraju boje? Ništa ko sve da bude. Crna dominira, a i stavit ćemo 200 na crno. Stvari sad može doći jelo, može jako lako da iznenadi ovaj jelo. Da. Nemoj sad da iznenađuješ. Dobili smo opet na crno. I opet imamo 1600, opet smo bukvalno na nuli. Ja mislim da će sada doći jelov. Stavit ćemo 100 na jelov. Neki osjećaj mi kaže, 10 centi nije mnogo, ali možemo probati. Jelov, 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 daj jelov, daj jelov, daj jelov, daj jelov. Ništa. Nema jelov. Samo naši ljudi počelo je naš žuti ekran, moram da popravim. Evo ga. Šta će sad doći? 100 ćemo na crveno staviti. Crna opet. Što crna toliko mora da dominira? Ako već dominira, daj da ja uz nju dominiram. Stavili smo 400 na crno. Oh my god, CSGO ludi igrač je ušao na ekskluziv. Tek sam sad vidio. Inače, on je moj brat. Ja sam mu rekao ću sad snimiti klip i on je ušao da gleda. Opet plava, pa nemam reći više na šta. Ma crvena bre, idemo na crveno sve ili ništa. Crna.
opet crna. Ne znam više šta da radim da ne ide crna logo. Baš preterano ide crna. Gubimo sve živo što imamo. Idemo posljednjih 500 na crveno. Ako Boga ima, nek dođe. Ako Boga ima, nek dođe. Ajde, sad je na crvena. Znate kako bi me obradovala. Makaki, neće. Nažalost, danas nismo imali sreće. Sve smo porakockali, potrošili. Jebika. Pa ništa ljudi, to bi bilo to za večera što se tiče ove epizode. Vidimo se u nekoj sljedećoj, nadam se da će to biti sljedeća neka CSGO kompetitivna, nešto ćemo snimati. I to bi bilo to, vidimo se u nekom sljedećem klipu. Ćao!